tuir ek nanoi itna beala ya temp uluk mak wehale niliurai wansira. Liutia seklu balong bovu ia wehale sai barak tebes. Nune mau aling lekitai ko lawatai hakarak buka surti ia fatin selu. Hau ni alin dobeng, iha foho tutung ne malirin tebes. Hau la bele aguenta tan. Laos duni, mabe buat nebe halo susar mak laos malirin date. Kleorona hau la bele hang naan matak date. Ahi laiha. Namo taek, ikus mai ita iha ahi. Mai te soek kira sitanyanan ba ahine atu tulu. Ita serai nan tunu ho ahi latung iha kuakne. Sorti ida, ita hetang animal dia. Mai be ita tengki han matak de. Ahi laiha. Lekitai ho lawatai hakarak hang nan tunu karik ami iha. Imi hetang nan tunu ni hene belos. Ami la bele dehan, memak segredu ida. Ambil fatene karik, mabe imi tengki dihang buat kemanek idalai. Diap, ami se kabeng ho imi. Oras nei telah sente malirin tang. Nan tunu mos iha. Mai be falta be. Ita se kuru be hene belos. Lekitai ho lawatai au pesan ia kau tuan dua. Kau tuan ho au pesan sira tau ba asu sirne kakoro. Tebes, ahok desan husi asu sirane to ihane. Asu sira hetan tiahona be iha fatu kuak ni laran. Mai be kuak ne klot liu. Ita la bele tama.